Manipuri Hope Channel da mayam butram nokchari. I hak ungchipem hungyo. Ngashi noige lesson number 10 shida aina lead out to bigani. Lesson shi hobi anaba aikoi mayam prasna to minasi. Sargada leibai pa shore yam thagachere. Ngashi aikoina lesson number 10 muka naina gadaba nganga doriba. I hak to share dogadaba si nangi Minglen chawkhat naba amashung nangi apamado hanbiyu. Tagadoriba, Ekoi mayam, Gangadoriba, Bumnamak Shidan Nang Loina Biduna. Kangan biyu, Tak biyu, Akoi Tamoy Hangdok biyu, Shugaminda Nijabani. Amen. Mushi lesson number 10. The way, the truth, and the life. Lambi Achumba Amashung Punsi Haibagi Maramdani. John chapter 1 verse 18 Nigini. Maduda Hai Kana Amatanashu. Ishorbu udri adubu Ishorgi machanipa amakhakta oiba Jishu mahakpu uba adu khaktani hai aduga ma yaudrabadi mapa adubu uba ngamde haijun leiri aikoina book of John si yengma matamda le fourth division na khaituna thami introduction adudi aikoina prologue haina khangnei adudagi book of science adudagi book of glory amashung epilogue, that is conclusion mari ji khaidukna aikoina uba phangi aduga loina na aikoina yengdaba matamda book of John sida gospel of John sida aikoina yamna phajarkhaba 7 I am ai hak madudi kari no haiba matamda ai hakna thongni ai hakna punsi amashung ahingba aduni aihakna mangalni aihakna yaushenba aduni amashung aihakna lambi achumba amashung punsi aduga loinana I am the true vine aroibada the bread of life ashi ekoina uba phangi Jishuna mahakna aroiba matamda magi aroiba tangkakta magi disciple shinga upper room da aroiba last supper aroiba chak chaminaki hai maduda moigi disciple sing na pulap karaga room maduda karaga leiba matamda Israelites ki adugumba Jewish ki matamda sheba tawba mi amana laaga khongkhoi loi hambi hai kari ate mafam du mot panina sharaga upul nga tangai banina adubu adu matamda mateng pangnaba kanasu lakhide haine Maduda Jishuna Padi Lauraga, Ishing Lauraga Magi Shebokshingi Kong Chambi Bahawe Hai. Aduga Tan Shigai Biraga Amashung Juice Mahakna Egi Ini Amashung Egi Masani Egi Body Ni Shichao Aduga Nang Ga Ega Marile Minagani Aduga she continue to Egi remembrance ta Haibashi Mahakna Tambi Kibani. Aikoina yamna important oiba lesson tamba yai madudi karamaina master oja am oiraga ningthau gi ningthau taimung pan pumba shembiba ishor mahakna laaga magi shebok shingi taimung mi akhoi pap cheleba akhoi gi damak mahakna khong chambi khibasi kayamuk chawba lesson no akhoi gi marakta shu lairik haibi yai pastor oiramba yai officer oirambi yai doctor oirambi yai maraktadi aikoi se yamna chawraga wangraba matamda aikoi humbleness no look pa haibase leite ana lesson sina aikoi bu yamna phajaba para tambiduna leiri ani shubada aikoina lesson se continue tawum matamda Jishuna ai haksat khigani ko amashung aina ani shuba lakpagi maramna mahak ngangbi ki hai maduda Jishuna mahak na chat ka dawriba mafam aina noigi damag yum shabi gani amashung akhoi pulap leimina ba yana ba mafam ma shembi gani hai matamda Peter na shu question tawi hai Jishu nang di kai da chatoino haina maduda Jishuna Noigi damak yum shabi gidan lairi aduga
ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯍꯟꯒꯅꯨ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯂꯩꯍꯟꯒꯅꯨ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯣꯃꯥꯁꯅꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯀꯥꯏꯗ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯤꯂꯤꯞꯅꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯁꯛꯇꯨ ꯎꯠꯄꯤꯌꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯑꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯈꯣꯏꯒ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯎꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯕꯨ ꯎꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯈꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯇꯝꯕꯤꯈꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯦꯕꯣꯛ ꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯅ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯤꯡꯉꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯤꯇꯔꯒꯨꯝꯅ ꯊꯣꯃꯥꯁꯀꯨꯝꯅ ꯐꯤꯂꯤꯞꯀꯨꯝꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯉꯒ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯂꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯦꯡꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡꯁ ꯀꯩꯀꯩ ꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯝꯕꯤꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯕꯥꯏꯕꯜꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯤꯡꯉꯒ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯝ 119ꯗ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯅ ꯁꯥꯝ 119 chapter 119 verse 105 Psalm 119 verse 105다 하이키부금나 Your word is a lamp to my feet and a light to my path 하이키부도 바이블시 야오름드라디 아이코이 타자바 시슈 행갓로이 아마숭 아이코이 이쇼르 카나노 하이브슈 칸가모이 ngasi Bible leramdradi khaloi akhoi gi punchida Jishu kanano khangamoy aduga mahakna akhoi gi damak kari tawbikibano amasung karamba ishorno haibado akhoi khangamoy Bible asi akhoina pabagi mathau tai ko haibase lesson asina akhoi bu tambidana leiri Old Testament dagi Jeremiah chapter 2 verse 13 Zechariah chapter 9 verse 9 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯚꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯠꯁ ꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯁꯪꯁꯥꯔꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯕꯤꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯗꯣꯡꯀꯤ ꯇꯣꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯥꯡꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤꯅꯤ Jishu ani shuba lakani haibagi promise asishu aikoina Bible paraga khangminagani amasung aikoina sastra asida aikoina paraga focus toraga leiba mi mamam oiradi aikoi ishorbo ngaiba ngamba mahak lakadoribasi asengmaneko मा लाकदौबा नखरेको हाइबसे अखोइना थाजबा ngमगनी हाइबसे लेसन इसिना अखोइबु तंबीदन लेरी अरोइबदा अइना मयामबु शेयर टौनिंगबदी लेसन असिदगी अखोइगी हौजिक मतमसी यामना कन्फ्यूजन लाकपा याबा अमसुंग अखोइगी टेम्पटेशन अथेमबदा ओइरो यामना कल्लबा मतमनी अखोइगी पुंसीगी थबक तौबदा ओइरो करियर दो ओइरो रिलेशनशिप दो ओइरो एजुकेशन दो ओइरो फैमिली दो ओइरो अथेमबा यामना लागा फत्तबना अखोइबु थुगाइनबा रिलेशनशिप्स फैमिली डिवोर्स फत्तबगी लमचत असिदा अखोइना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯦꯝꯗꯨꯅ ꯄꯨꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯜꯚꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯣꯔꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯃꯝꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯇꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 11 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯑꯦꯃꯦꯟ